Hi, welcome back to my channel. I am Dr. Nihar Sinam and ngasi sigi video sida mini incisional blepharoplasty pikna lelaga tauba mithup semba technique amagi matang da discuss tause haiba surgery ze hana zu si matang da video same gre so older videos check out taraga ai channel da sigi video se yengba yani hani video di yengning gadi so ngasi sigi matang da hena zu discuss tause and recently tawiba case ani gi zu result to yengmina ze immediate result to and khalega long term result to zu yengmina se. So first of all, huziki haiba photos to yeminarze before and after pictures immediately after surgery number photos oidine. So this na before surgery ne mahak na lakpa kanda maze mini incisional surgery se paame na hai. Aigi first reactions di mini incisional se mi khudi makta chana bo oide somgi apama result to tadabi ai adubu check toraga minjen paiga yeminarse na toraga yeminare. So mini incisional akhina tawdise 1 point the fix tawdoine akhina blepharoplasty incisional blepharoplasty tawba kanadi eyelid che pura hangdoga dissection tawraga muscle gi through the chatlaga orbital septum mo thiraga dissect tawraga manungi akhigi tarsal plate and LPS muscles je thiraga aduda akhina attachment tawdoine skin je multiple points ta kaigino da mayai wide zu phasan mithup tanaba inner corner zu outer corner zu pura all over tanaba akhina 3 4 5 points fix tawbi yawe. Mini incisional sina kadawdina sisina modify tawrapa technique ne akhina hole macha ama semaga aduzaiduda akhina point amada hojiki correct structure do identify tawraga thiraga point hole macha do get through the skin je aduda fix tawdini so that mid pang makanda mithup se pura tanaba mithup se pura tadragadi mini incisional se tawbu nungaiti and adumaina akhina different heights akhina check tawrani and magi pamjaba shape to taragadi yare pamjaba shape to tadragadi sigi technique se tawbu nungaiti. Sigi technique sida akhina skin lokthokpa yade and fat lokthokpa je I prefer tawde forcefully lokthokpa budi yai. And then akhigi 1 point da tadragadi adusu sigi technique se prefer tawde because akhina fix tawse 1 point ne 1 point da fix tawga shape phajaba phajadab ji ai wakhanda tawbudi tawdri but sidi modify tawba yai inner corner da ma tawsal yai outer corner da double mini incisional surgery tawsan bi eyelid amada so adudi khanaba yaba wane so sigi techniques da kanari ji kaino operation hek loraga yam pom khate yam ngang de so recovery time habdo yam short oirani and thabak tegi chuti lobo khopa adudo yamna handabi yare and mi mang da ju operation tori habigi obvious oiba sign amado pidre normal blepharoplasty tawbakanda yam section na tawrakanda and luckily yam pharagadi around 50-60% mi da haitare 1 week ta yam phazaraba horopa yawi final result to koina laagazu kitang pomjaragazu 1 week 10 days sa phazaba horokpa mina ayam boy khara mi khara da percentage khara da 2-3 weeks changba yawi kitang pomandana phajarak paje mi khara na dum pomba je khar koina lega tha khar changba yawi yam magi pamjaba shape to lakpada. So adumaina recovery se uncertain oibagi chance longning daba pombagi risk se sung longning daba and adumaina assured recovery haibatare within a few days si pamagadi and hoziki 1 point fixation da chanaragadi skin da lothok tabida mitup se phajadoi oragadi akoina sigi technique se tawba yai so ngasai gi haigiba mi dugi post surgery photos yengminarese sidaisida magi inner corners the inner corner have the center de kitang inner side da koina incise toraga fix tore magi skin je manungi structure je correct structure fine toraga fix toba ngamagadi sigise permanent result ne mayamna sigise permanent result oide mituk tagande haizidi phajana tawdaba yawbaine phajana tawragadi of course manungi structure duga koina skin jiga attach toba ngamagadi 100% mithup tagani all over the world haiba mi haitaba mi mayamna tawbagi result se pulap paminabagi permanent oiba watli or mithup tabagi chance watli haiba wani but phajana tawragadi of course sigi result se permanent oin tani phajana ju tani. Now full incise tawbuduna mi khudi mag na mit na uraga structure do paira dum stitch to low banina mithup se permanent result and assured result tabang ngamba hen wani hojikiduna akupa whole amadagi tawbanina hena lubanina hena skill jangbanina success rate name by ne but phajana skill yauraga phajana experience yauraga tawragadi correct structure to identify tawragadi sigi result se 100% tani na khale.
Now, sigi surgery se shorter oi, pom bazu, less oi, recovery zu thui, and yam comfortable zu oi. Shorter procedure oi rabani na resources, time and resource less changi hai tare so cheaper zu oi. Cheaper oi haiga tawbada easy oi banate, aina sa high gi dumaina hojiki smaller hole da tawdini na open surgery mayam tawraba matungda skill do phasan develop tawraga structure do phasan identify tawba ngamakanda tawbana sisina hena sidasu good result phangba ngame. Now, sigi just after surgery result se yeminarase sida mid pang makanda magi final result oigidabdo almost adudo immediately leire sida hidak kapu bogi kitang pomkhatpa area khar ui asise nongni da handarni na khale and result se yam phazarni. Now, next person gi ama yeminarase manazu mini incisional blepharoplasty se pame hai agi first reaction se mini incisional se mi khadimak chana de aduna check ti tause na hai. So check taro kanda mangon chana gani na khale skin exercise tawdrazu magi mitup macha ma pamjei mana skin lokthoga chahon bazu pamde and yam pak bazu pamde and mana pamjidi fall ama taba mitup ama pikna yawba and mangon da check tawba kanda mini incisional duna chana ni na khale. So operation se tawre immediately after surgery sisa magi result ne sida right side kitang pomize operation tawri kanda marakta check tawbada phamallaga yengba kanda zu mitup ani je chap manana tagrabani sise skin stitch tawba matamda drop ahum mari bleeding khar tawrakhibagi somda khara pomkhatkrini bruising tawrini asise few days ta 3-4 days ta phagrani na khale and permanent result se already left eye dadi later right eye gi si apomba ji kitang handaraga yam quickly permanent result se phangani na khale so yamna satisfying oiba surgery ne tension unnecessary tension surgery to bagi pombagi recovery gi phazar phazaroidra shape se apamba lakara la oidra na yam uncertain oine leibudo adu yaudabida chanaragadi sigi surgery je less recovery time, less pain, less swelling, and section thorang to bagi requirement ju less. So eyes homba yamna strictly kay no advice ka follow to ba adum yam dugi dakar do su handare and see stitch removals there around 5 days ko madalo ko kibayare and stitch se pick panina tawri ba mafam se pick panina asise na na phorkhagadi akoina mituk ta hanaba manung da stitch to boduda handabida flat oina tawba ngamagadi and stitch se am clean oina tawba ngamagadi asigi stitching se almost invisible oinina khale after surgery sangna tawri gadi scarring gi chances adum hele pikna tawri gadi scar ubagi chances less oire and pick panina oina stitch tawbazu easier oi and yam clean oina photbazu hena ngamme habatare so mayamna sigi technique se pambra or kai technique na phadu mangi kai opinion legi to sum share to biro comments discussion to mina se and anything hanging bole di sigi number to contact or hangba yani personalized advice kuma pamagadi and mathang video jong thingner se thanks a lot for watching igi channel se support to bibagi igi videos mayam se yeng bibagi and don't forget to subscribe like and share the video bye.